koju smo ove godine dobili od projekta Participativno budžetiranje iskoristili smo kao nadopunu prošlogodišnjeg projekta. Za ovogodišnji projekt participativnog budžetiranja mi smo odabrali ove klupe da učenici imaju više mjesta za sjedenje i klupe možemo ih koristiti za priredbe u školskom dvorištu i za druga takva događanja. Odlučili smo se za ovaj kutak za učenje tako da bi učenici, ako im je prebučno u holu, se mogli izdvojiti i u miru ponoviti gradivo. Mi smo izabrali projekt Dnevni kutak i on se sada nalazi za nas. Pomaže nam kada imamo slobodne satove da se možemo malo odmoriti ili tokom 5 minuta odmora da se malo odmorimo i opustimo. Ovaj projekt nam je na koristi cijele škole. Mi smo ovaj projekt odabrali zato što nam je za školu trebala nova informatička oprema i ovo mogu koristiti svi učenici osnovne škole Lapad. Ovo je super. Izglasali smo sportsku opremu u sklopu PVP projekta za novu dvoranu. S projektom smo započeli tijekom prvog polugodišta. Zabavili smo se i razmišljali o tome kako obogatiti naš školski prostor. Već smo imali neke sprave na dvorištu, tako da smo ih odlučili nadopuniti tako da se sva djeca mogu zabavljati i igrati na tom prostoru. Ovim projektom na zabavan način naučili smo raspolagati novcem i dobili nove sprave za igru u dvorištu. Ovim spravama smo isto obogatili školski kreativni kutak. U sklopu participativnog budžetiranja izabrali smo tendu kako bi svi učenici lakše mogli odrađivati sve što se može u vanjskoj učionici. Mi smo izglasali nogotenis zato što je nama to zvučalo zanimljivo i u našoj školi toga nema pa smo željeli isprobati nešto novo.